אני רוצה להגיד לכם שאתם חבורה נפלאה של עם ישראל, של העם היהודי. פעלנו באיראן, 1,500 קילומטר מפה, אנחנו נלחמים בלבנון. Baru-baru ini pemimpin partai oposisi Turki menuding sekitar 5.000 tentara Ankara ikut berpartisipasi dalam agresi militer di jalur Gaza sebagai tentara bayaran. Namun hingga saat ini tidak ada bukti independen maupun laporan dari media arus utama yang mengkonfirmasi klaim tersebut. Menanggapi tudingan tersebut, arah kebijakan yang lebih formal muncul di parlemen Turki. Partai Hudapar yang memiliki kursi dalam parlemen mengusulkan rancangan undang-undang untuk mencabut kewarganegaraan warga ganda Turki Israel yang terbukti bergabung dengan IDF serta menyita aset mereka. Mengutip siasat.com pada Selasa 29 Juli 2025, rancangan ini telah melewati pembacaan pertama dan mendapat dukungan dari beberapa pihak, termasuk Partai Penguasa AKP dan Partai Nasionalis MHP. Menurut rancangan itu, warga ganda yang tak kembali ke Turki dalam waktu 90 hari setelah pemanggilan bisa kehilangan kewarganegaraannya dan asetnya akan disita. Usulan tersebut ditujukan sebagai respons atas tuduhan bahwa beberapa warga Turki Israel telah ikut ambil bagian dalam konflik Gaza bersama IDF. Ketua Partai Hudapar Zekeria Yapicioglu menyebut mereka sebagai pelaku serangan genosida oleh negara teroris Israel. Ia menegaskan perlunya tindakan hukum sesuai konvensi genosida yang diartifikasi Turki pada 1950. Ia menegaskan perlunya tindakan hukum sesuai konvensi genosida yang diratifikasi Turki pada 1950. Menanggapi klaim dan proposal legislatif ini, pihak pengamat menekankan pentingnya verifikasi fakta sampai ada data konkret mengenai jumlah warga berkewarganegaraan ganda yang benar-benar bertugas di IDF. Pengamat juga menekankan agar proses hukum tersebut mematuhi kaidah hukum internasional selama tudingan ini berada dalam ranah tuduhan yang belum diverifikasi sepenuhnya. אני רוצה להגיד לכם שאתם חבורה נפלאה של עם ישראל, של העם היהודי. פעלנו באיראן, 1,500 קילומטר מפה, אנחנו נלחמים בלבנון. Demikian informasi terkini Syederalun, saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.